Tanpa kang juda tongo orek irit kumba kerep tangkuk. Orek irit uwa kundupi yot kondaki tampang yamam bian takungo nandata bewani. Mani kandaniken tak tangkungonik. Eruk orek irit kerep tangiran Yesu kundupi yot kanang arongpang kumang kukni kanda wapi Solomon tango ipang nandak bangku ukanda bangku ikuk. Undet iriran juda ama ekeni ta amba itngkwan jimbang iwet yambak ngonde tangkung. Gak jintengkan memberika siwongi api niweren. Nandana yang pang nanda wotak tera kungai kamangyak. Eruk siwongi niwet gak Kristo ba Kristo nomo. Unde iwet yambawan na Yesu tang kawata ngonde yawekuk. Nakuku tawekuro upangkang nanda wambureni nomo tangkuk. Kundan kundupi nana tango wapi terak taktayat unik ta memberin na kwawak pewan takang. Upangkang nako yawak namo unika nanding nyamik inik namo taktakang. Nako yawak na ye uwang mana nantang bang nawatakang. Nawarira yambang pang nandak taktayat. Tampang irit kero mi yamik tayat unika namo inik api kumneng. Ba ama kumpata ket naken nanik tanggan namo api namang kare. Yawak na ye uwa nanatan naka naning kirengkuk. Nana tango kero mita imaka kuntuk tanggan tango kero mi yerep mitak. Unikta ama kumbata yawak na ye nana tango keriken nanik tanggan namo api kumbata wek. Nandakang nana kat nek kumpangkan yak. Unte yangiran nandang pang juda ama ekeni unikta Yesu utnayang mombo poringkung. Tangira Yesu te yawekuk. Naknana tango kuntan tangga mayap tengyap mang ambatat. Kuntan jinte tengira kampang nutnaing takang. Yawana iwekung. Unde namo, maka kumbaterak namo gutnayang takamang. Gak anutu yang ngorok man iwet tayan unika takamang yak. Gak aman jopi kumba upanggang. Nak anutu yang niwetayan. Unde yawawa Yesu te yawekuk. Intang ngompangka man kuntan tawani terak man anutu ta yang kuko namo daning penarik takang. Uterak anutu tengonde yang kuk natawetat anutu. Eruk nin nantakamang man kuntan anutu tengo man terak kuntan tawani kunduk bureningkan. Unikta ama wembe anutu tengo man buramik kungo. Unikta anutu yang yawet kuko imaka bureningkan. Unikta anak anutu tongo nanaki yang tawerira imata gak anutu yang ngorok man iwetan yang nawetakang. Anutu ta ini nak iwo yang pangkometerak naning kireng pewan aput. Unika nak nana tongo kundan bureni namo tekya tampawa. Naka nantawang bureni namo tampe. Upanggang nak nana tongo piyang bureni nik tektayat. Unika man yak tayat unika nantawa burenit namo tampawa. Imaka tengira nampekakang unika nantawa bureni nik tamput. Unte tangkang uya ako nanakat kawat kwasikoran tektakam yang tangga api nantawa tumneng iyak. Yesus te unte yawana anengi ingit na yang tangkung. Tangkung opang keri yoko tampan kopang kungkuk. Keri yoko tampan kopang anengi ayungut peng. Komen John tampian ume arut yamin kuken. Joran ume kukni undunde pangku ikuk. Pangku iriran ama wembe mayap ampa aang imingkung. Aang iming pang yangkung. Pureni nik. John te ini kuntan kundupi kumba namo tangiran kang kumang. Upangkang imaka ama uterak bureni api aneng yang niweku ko bureni akang. Tanpa kang kome uken ama wembe mayap te Yesu nandang imi inik tangkung.